čovek mora ostati učenik i onda kada postane učitelj. Slučaj je birao da se jubilej, preciznije 65 godina Filozofskog fakulteta, desi u našoj sezoni. Sezoni u kojoj smo mi vaši domaćini, da ne kažem domaćice. Ali mi nismo slučajno upisale i završile upravo Filozofski fakultet i pre svega čestitke dekanici Ivani Sekeruš, od nas tako reći domaćih. Sigurni smo da svako sa ponosom ističe sa kojeg je fakulteta došao ili gde je diplomirao, a na Filozofskom je to nekako posebno izraženo. Ono što nas zanima jeste koliko je teško negovati kvalitet studija i studijskih programa, s obzirom na to da ih na Filozofskom ima zaista mnogo. Hvala što ste me pozvali da proslavimo zajedno. Slavim u sjajnom društvu. Ovde su sve poznati mladi ljudi koji su završili ovaj fakultet i mislim da reč teškoća, koja se zamenjuje sa rečju izazov, nije možda prva ključna reč kojom treba da slavimo 65 godina. Naravno da ima poteškoća, ali uz dobar tim se prevazilaze lako. Tako je. Hajde da čujemo i naše studente malo. Jelena, evo zašto si ti upisala baš filozofski? Šta ono, po čemu se on razlikuje od ostalih fakulteta? Pa Filozofski fakultet zato što na našem fakultetu možete da birate između 20 akreditovanih studijskih grupa, kako na osnovnim, tako i na master studijama. Također na našem fakultetu se nastava odvija na nekoliko maternjih jezika i to je ono što bi ja zapravo izdvojila što nas čini posebnim za razliku od ostatka univerziteta, baš taj akcenat na različitosti i na multikulturalnosti. Hvala Jelena. Nina, kakav je slučaj s tobom? Moj izbor je Filozofski fakultet konkretno zbog odseka za srpsku književnost i jezik. Jer pored nekog osnovnog znanja, specifikacija predmeta je takva i predavači su takvi da zaista dobijamo jedno široko znanje koje zahvata naravno istoriju, umetnost, ne samo književnost, dakle jedna lepeza znanja, a pre svega svest u značaju kulture, govora, pisanja, a pre svega čitanja i onda da se ta ideja širi dalje. Hvala ti. Ovo nije prvi mandat u kom ste na čelu institucije od posebnog značaja. Pa pomenuli smo izazove, ali kako bi ih zaobišli, voljeli bi da znamo na koji način ih prevazilazimo. To jest prevazilazite. Za početak instituciju čine ljudi, i to ne jedan čovek koji može da ima jedan ili više mandata. Ideja rada cele zajednice koju čine studenti i niko bolje neće o fakultetu govoriti nego bivši i sadašnji studenti. Naravno, podrazumeva se da će onaj ko je na čelu institucije da tu instituciju hvali, ali to je suviše lako. Ja bih mogla da kažem da izazova zaista ima puno, jer mi smo pravili zapravo programe pokušavajući da sačuvamo ono što je najbolje, da uvodimo neke nove elemente i zaista nije lako izbalansirati filološki i filozofski pod jednom kapom. Zapravo, Jelena je rekla 20 studijskih programa, ali to možda izgleda drugačije ako vam kažem da neke studijske programe na drugim fakultetima izučavaju na, recimo, Fakultetu političkih nauka, kao što je žurnalistika ili socijalni rad. Da se strani jezici izučavaju na filološkom, a istorija, pedagogija, psihologija, filozofija na filozofskom. Znači, mi smo nekako skoro pa 3 institucije pod jednim krovom. Ali to daje i nama i prednost, jer humanističke i društvene nauke pod jednim krovom daju bolje rezultate kada rade zajedno. Dakle, ja sam ovde da ponovo govorim o nekom federativnom principu, o cross izučavanjima i da ne ostane neka pogranična policija između studijskih programa i disciplina. Tako da hvala i koleginici koja je spomenula da uz književnost obavezno ide istorija i umetnost, komunikacija, komunikologija, kulturologija, kako god. I ja bih sad najavila da smo mi već 2 godine u čekanju da nam startuju programi komunikologija, kulturologija, odnosi sa javnošću, baš zbog toga što je zaista izuzetno važno negovati našu kulturu i naš jezik. Hvala Jeleni što je spomenula da se kod nas studira na više maternjih jezika i to nije nešto što nas razlikuje samo od ostatka fakulteta našeg univerziteta. Mi smo po tome verovatno jedinstveni i u svetu. Hvala.
Milane, koliko se naše potrebe uopšte rešavaju na tom najvišem nivou? Pa mislim da su generalno potrebe studenta na Filozofskom fakultetu, da se njima izlazi sve više i više u susret. Mislim, imate tu određene, da kažem, aparate koji su zaduženi za to, i studentski parlament koji se redovno bavi potrebama studenta. Tu je i student prodekan koji, mislim, mi smo svi tu blisko upoznati sa radom parlamenta, i sam fakultet mislim da dosta izlazi u susret potrebama studenta, i mislim da ima, eto, i po pitanju tih promjena na fakultetu, imali smo sad, ne znam, uvedene su ti tablet ekrani kojima možemo da vidimo informacije, na primjer. To je jedan od blagih primjera na kojima možemo da se informišemo lakše ili bolje. Tako da mislim da je to sasvim jedan solidan nivo, apsolutno. Hvala. Ostanimo još malo kod jubileja. Imamo informaciju da ste u svečanost uključili i alumniste. Na koji način? Pre tog jubileja da kažem šta je još važno za studente, i verovatno će neko i gledati ovo koga to interesuje, a nije znao gde da pita. Napravili smo centar za podršku studentima. Ja mislim da je dosta važno da kažemo da tu rade i vršnjački mentori, ali da to nisu samo teme učenja i podrška u problemima koje mogu da uspore studiranje. Mi smo tu za vas kao pedagozi, psiholozi, da pomognemo i da se snađete u novoj sredini, i da za slučaj nekih komplikovanijih, ozbiljnijih problema budemo tu za vas. Tako da jesmo unapredili neke usluge. A što se tiče alumnista, a vi ste svi naši alumnisti ili ćete biti, ta veza sa institucijom iz koje ste izašli, koja vas je podigla i negovala, je vrlo značajna i za instituciju samu. Zato što mi treba da znamo šta vi radite, gde dalje radite, da u skladu sa onim što od vas čujemo kao bivših studenta možemo da korigujemo, popravljamo, unapređujemo ono što radimo. Ove godine, pošto je 65 godina, a na 60 godina smo bivše alumniste prve pozvali, zapravo one koji su prvi diplomirali, i sada ćemo ih pozvati. Ja sam ponela, jer to je više simbolično, da vidite da ćemo, pored onih diploma koje oni već imaju, koje su možda negde i požutele, uručiti i ove zlatne diplome našim alumnistima. Oni su nam važni zaista kao, da kažem, misionari. Dakle, oni će zapravo kroz svoj rad nastaviti život naše institucije. Znači, pozvaćemo ovoga puta za Dan fakulteta ljude koji su diplomirali u periodu između 1969. i 1974. To je uvek i dirljivo i uzbudljivo i zapravo vrlo značajno. Mi nismo Harvard koji od alumnista očekuje naravno i donacije, ali sve informacije, razmene informacija, organizovanje nekih konferencija koje radimo sa alumnistima. Spomenula bih odsek za anglistiku koji brine, da kažemo, o svojoj dijaspori. Imamo puno naših kolega koje sada rade u inostranstvu, na nekim dobrim univerzitetima, i onda sa njima nastavljamo rad. Tako da ovo jeste simbolični čin uručivanja zlatne diplome, ali mislim da je ta zlatna saradnja strašno važna. I ja bih volila da jednoga dana, naravno ja neću biti tu, i vi primite ove zlatne diplome. Nadamo se da hoćemo, mi bismo također to voljeli. Ali evo, Nina, da pitam tebe, koje sve sekcije postoje na Filozofskom fakultetu i da li su studenti uopšte upoznati sa mogućnostima koje im fakultet nudi? Pa, ono što znam jeste da većina odseka ima sekcije koje su usko vezane za znanja tog smjera, ali pored toga sekcije koje obuhvataju sve studente našeg fakulteta jesu sportske sekcije, odbojka, košarka, fudbal, kao i šah i dramska sekcija. I njihove aktivnosti su poprilično prisutne na fakultetu, tako da studenti imaju uvid i znaju da mogu da se priključe. Čini mi se da jesu upoznati, protok informacije je dobar
kako na oglasnim tablama, društvenim mrežama, tako da mislim da studenti imaju uvid, a ostalo je na njima. Možete nešto više da nam kažeš o dramskoj sekciji koju se već pomenula? Kad ste osnovali? Da, pa dramska sekcija ulazi u 3. godinu sad postojanja. 3 predstave su iza nas, spremamo nešto novo. Dramska sekcija nije postojala kada sam ja došla na fakultet, ali se našao veliki broj zainteresovanih, tako da smo pokrenuli i naša ideja je naišla na dobar odziv. Lepo to čuti. Hvala, Nina. Da. Evo, ovo je mala reklama za strane filologije, ako dozvolite. Naravno. Dakle, kad ste me stavili za katedru i niste me izjednačili, ja onda uzimam ovaj javnu reč. Naravno, slobodno. Dakle, naši anglisti, germanisti i romanisti odavno rade predstave na stranim jezicima. Francuzi idu pa se takmiče sa drugim dramskim sekcijama, a ja sam čula da je krenula inicijativa i za filmsku sekciju. Tako da ima puno još inicijativa o kojima ni vi, a ni ja ne znam. Ali svakako su dobro došli. Hvala. Danas je Svetski dan studenata. Obeležili smo ga radno na terenu sa vama. Biti deo sveopšte akademske zajednice, biti student i budući intelektualac podrazumeva informisanost i o danu kada je student u fokusu, u svetu. Da li znaš zašto se 17. novembra obeležava Međunarodni dan studenata? Ne znam. Ne znam, stvarno. Međunarodni dan studenata obeležava se kao sećanje na 17. novembar 1939. godine, kada su nacisti ubili 20 tada čehoslovačkih studenata. Danas mi ga obeležavamo kao da odamo počast najboljima od nas, dele se nagrade i stiču se najbolji studenti. Koji su to benefiti studiranja danas? Što nam je omogućeno da tokom studija koristimo stručne prakse, usavršavanja i sve i jednostavno na kraju studija budemo spremni za rad. A kako studenti ostvaraju pravo glasa po pitanju donošenja bitnih odluka univerziteta? Da se oni prijave na parlament matičnog fakulteta i univerzitetski parlament i kao takvi mogu da učestvuju u radu tela univerziteta ili fakulteta, recimo nastavno-naučnog veća, veća departmana, saveta, senata. Mogu da se prijave također da budu u studentskoj asocijaciji ili savezu. Ovaj dan je simbol borbe za demokratsko društvo. Da li je demokratija zastupljena na fakultetima? Studenti treba da se pomire sa prirodnim savezništvom koje postoji između univerziteta i države, te da prihvate tu neku ulogu večitog opozicionara, što bi dalje značilo da je zapravo svaki napredak studentskog standarda izraz saradnje i pregovaranja između studenta i ostalih činilaca u sistemu visokog obrazovanja. Danas studentima omogućena participacija u odlučivanju o njihovim pravima i obavezama na svim nivoima, znači i na univerzitetu i na visokoškolskim ustanovama. Isto tako se i volja studenta ostvaruje posredstvom studentskih predstavnika, odnosno studentskog parlamenta. To naravno od uvek nije bilo tako, međutim, dugogodišnjom borbom studenta, studenti su to pravo dobili. Međutim, dobiti i koristiti pravo, svi dobro znamo, nije isto. Srećan vam Međunarodni dan studenata. Tako, lepo je biti deo akademije jer pruža permanentni razvoj, ali i informisanje. A sada znate zašto je 17. novembar vaš dan. Ali kako ova emisija više u svečanom ruhu, prilagodili smo i pitanja, ali s akcentom na aktuelnosti. Te dekanice, možete li nam reći, imate li povratne informacije od poslodavaca koliko su uspešni vaši studenti? Mi pokušavamo da pratimo ne samo studente koji rade, bivše studente koji rade, već da vidimo i stanje na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, pošto stalno imamo jedan oblik propagande, ja ću da biram reči, a to je da društveno-humanističke nauke proizvode previše, proizvode studenta koji onda posao ne mogu da nađu. Kada smo u više navrata od Nacionalne službe za zapošljavanje tražili da vidimo te brojke o kojima se priča, ja čak imam i mailove u kojima nam na kraju kažu da oni ne mogu da nam te brojke ispostave pošto nemaju tačan broj. Dakle, pošto nema tačnog broja koliko je kojih profila na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, također nemamo ni tačan broj svih naših alumnista koji rade, ali mogu sa sigurnošću da kažem da u većini obrazovnih institucija, institucija kulture, naši su alumnisti vrlo dobro viđeni i njihov rad visoko ocenjen. I ne samo to, dakle, naši
bivši studenti su i vlasnici nekih uspešnih škola jezika. Kao kuriozitet, treba da znate da naši studenti, recimo stranih jezika, su našli svoje mesto i u multinacionalnoj kompaniji Google. Dakle, zaista imamo odlične povratne informacije. Dakle, najvažnije što vi kod nas naučite da učite. Da ste radoznali, jer kao i što najavna špica kaže, to što ste vi stekli neku diplomu ne znači da treba da prestanete da učite. Znači, radoznalost, kritičko mišljenje i permanentno usavršavanje, to je ono što radi većina naših bivših studenta i zaista su vrlo uspešni. To je svakako lepo čuti. Evo, Jelena, koje su to mogućnosti koje ti imaš sa diplomom završenog filozofskog fakulteta i da li ti možda tokom studija falilo prakse? Pa tokom studija mi nije nedostajalo prakse jer mi smo na odseku za medijske studije tokom školovanja imali 4 prakse, dok su, na primjer, kolege sa istorije ili filozofije svoju praksu odrađivali u osnovnim i srednjim školama. Kod nas je dosta zastupljen princip gde studenti pored obavezne izaberu i dodatnu praksu koja im se naravno, ukoliko je fakultet u saradnji sa određenim institucijama i organizacijama, vrednuje, odnosno dobiju dodatne bodove za njihov angažman u vannastavnim aktivnostima. Širok je spektar stavki za koje ste nadležni u okviru fakulteta. Prioritet je ipak u svemu student. Pa koliko se forma prenošenja znanja preoblikovala i u suštini kako mu obrazovanje nudimo? Ja bih voljela da to pitanje postavite, evo, spomenuli smo Harvard, spomenite tako, upitajte nekoga ko radi na Oxfordu koliko se forma znanja promenila, odnosno prenošenje znanja. Dakle, znanje se prenosi i u institucijama obrazovanja, ali to znanje možete sakupljati i sami. Danas možda više nego ikada, zato što postoje nove tehnologije koje čine da vi danas sedeći u svojoj sobi negde na Podbari, Limanu, Grbavici, možete da pristupite nacionalnim bibliotekama i da čitate knjige kao da sedite u Parizu ili Londonu ili Vašingtonu. Znači, mi smo omogućili studentima da dobijaju i takve informacije, ako već ne iz svoje sobe, onda iz zgrade u kojoj studiraju. Promenilo se naravno i to što umesto običnih tabli imamo i pametne table, koristi ih onaj ko hoće, može. Dakle, ta spoj tradicije i modernosti nije ništa posebno što radi naš fakultet, to rade i svi ostali. Hvala. Tamara, tebe bih pitala, ti si bila na razmeni studenta, pa koliko se studenti u inostranstvu razlikuju od nas? Tako je, bila sam u Sloveniji, u Mariboru i na neki način imala sam predrasude od toga kakav je naš obrazovni sistem, odnosno kako on funkcioniše i da li postoje neke velike razlike između ta dva obrazovna sistema. Međutim, kada sam otišla tamo, videla sam da u suštini naš fakultet, odnosno naš univerzitet, radi na sličan način, odnosno organizacija posla je slična. Takođe, organizuju se vežbe, predavanja na isti način kao i kod nas. Jedino, opet, moram da se ogradim, ja nisam tamo bila redovan student, bila sam student razmene, tako da svakako da nisam imala isti tretman kao i ostali studenti koji su tamo redovni. Ali svakako da sam na neki način shvatila da ne treba da degradiramo toliko naš obrazovni sistem i da nije toliko sve loše i da ima i na neki način i sličan sistem i sistem koji možda bolje funkcioniše, ali isto tako da treba i te naše vrline, ali i mane da uzmemo u obzir i da ih iskoristimo u pravilnom smeru. Slažem se sa tom. Pošto ovo što se tiče razlike u obrazovanju nekoj drugoj zemlji ili ovde, ja sam, recimo, član Konfucijevog instituta u Novom Sadu koji drži nastavu kineskog jezika. Nisam bio na razmeni, doduše 2 puta sam imao priliku da odem preko Konfucijevog instituta u Kinu, ali, recimo, zanimljiva stvar je to što nastavu na Konfucijevom institutu drže Kinezi, znači to je drugi narod i taj sistem bi sam po sebi trebao da bude na neki način drugačiji i mi dobijamo tu nastavu od ljudi koji su samim tim drugog područja, druge kulture
Tako da i tu mogu reći da nema sad neka razlika, ali svakako je zanimljivo što i na jednom fakultetu možete da vidite dve prizme. Znači imate ovu našu domaću i kinesku stranu. Tako da, eto, to je isto zanimljiva stvar. Koja prizma je tebi draža? Sjajno. Ja sam htjela da vam kažem, zaista čitanjem vi rešavate problem. Nemate para da putujete, ali čim otvorite knjigu, vi ste već otputovali. Kada dođete na Filozofski fakultet, vi možete da otputujete i u Kinu, od skora i u Koreju, ili u Tursku, ili u Portugaliju. Dakle, mi imamo profesore iz Grčke, iz 30 zemalja. Oni rade i rade na način na koji rade u svojim zemljama. Tako da vi možete iskusiti i uporediti ono kako mi radimo i kako rade čak i Amerikanci, i Britanci, i Austrijanci, oni koji sa njima dolaze u kontakt, mogu to da porede i u sopstvenoj kući. I naravno, ja mislim da je jako važno što koristite tu razmenu. To je fantastično. Htela sam na neki način da apelujem na studente drugih, trećih, četvrtih godina da slobodno koriste, pa i na masteru i na doktorskim, da slobodno koriste pogodnosti razmene, jer to je stvarno neverovatno iskustvo. Upoznaćete ljude koji su iz drugih krajeva sveta, naučit ćete mnoge stvari koje možda ne možete da naučite u obrazovnom sistemu. Združit ćete se, obići ćete bukvalno pola Evrope, ako ne i celu Evropu, tako da slobodno koristite, nemojte se bojati. Jezik nikako nije barijera, niko od vas ne očekuje da znate perfektno, nego prosto samo se integrišite, budete svoji i to je to. I vratite se sa obogaćenim znanjem. Nadamo se da će studenti poslušati našu koleginicu, a nama je nedavno u emisiji gostovao predsjednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika koji je govorio o inicijativi za uvođenje istog na fakultete. Kako oni kažu, zbog zapuštenosti maternjeg jezika. Koji je vaš komentar na ovo? Ja ću se za početak složiti da je naš maternji srpski zapušten u javnom diskursu. Dakle, za to nisu odgovorni fakulteti. I ako bismo rekli da moramo uvesti srpski jezik kao predmet na sve fakultete, onda bismo implicitno rekli da 12 godina školovanja, znači osnovna plus srednja gimnazija, nije služio ničemu. I to bi bio isto jako loš signal. Ja mislim da se posao savladavanja maternjeg jezika, nekih osnovnih pravila, ipak uradi u osnovnoj i srednjoj školi. Dokaz da možda nekima treba dodatne obuke leži i u jednoj dosta tužnoj priči. Ja neću jubilej da zloupotrebim, ali prva štednja u da kažem, nekoj besparici, pa gde ćemo štedimo? Pa štedimo na kulturi. Ovdje mislim na kulturu izražavanja. Kada je zbog brzine informacija i novinarskog poziva koji se promenio, gde novinar sada je i lektor i korektor i piše vesti i radi na terenu i mora da zna da koristi kameru, etc. Prvo se uštedelo ukidanjem radnih mesta koja su nekada bila ključna, a to su lektori. Znači, neko ko će proveriti vaš tekst i reći da je da, to je standardni srpski jezik. Od redakcija javnog servisa pa nadalje vidimo da nažalost i pisana reč može da se pojavi u substandardnom obliku. Sljedeća stvar koja bi bila da je izgovorimo ponovo, ne uči se samo u školama i vi ste okruženi gde god da se denete jezikom koji je zapušten. Znate, u školi se provede 45 minuta na času srpskog jezika, onda se izađe na ulicu, onda se upali televizor, onda se ode na društvene mreže, onda se sluša govor u Skupštini Srbije, onda se slušaju nastupi raznih influencerki, blogerki, starleta, evo vam sve lep srpski jezik. Dakle, oni oblikuju tu javnu reč i to postaje nekakav standard koji svi znamo substandard. Znači, ja bih rekla da, evo, ja volim tako nekada i da karikiram, nama stvarno treba jezička policija. Neko ko će da kaže, pa ne može ovako u javnom prostoru da se govori i piše.
To se ne može rešiti tako što ćemo mi uvesti časove srpskog jezika. Naravno, trebalo bi uvesti nekakve treninge, obuke, pre svega za ljude koji će se baviti, ne znam, advokaturom, onima koji će biti u prilici da koriste javnu reč. Svakako bi trebalo razmišljati o nekakvom izbornom predmetu koji ne bi bio ono što se mora uraditi u osnovnoj i srednjoj školi, ali nekakva javna komunikacija, kultura izražavanja pismenog i usmenog, kako god, to treba ponuditi, raditi treninge sa onima koji trenutno okupiraju javni prostor. Znate, danas svaka javna ličnost ima svog stilistu. Mislim, 21. vek je vek slike. Jako je važno kako izgledate. Svi su promenili frizure, svako ko prati zna da je trenutno ovo trend. Ali šta izlazi iz usta, iz glave koja ima trend i frizuru, o tome više niko ne vodi računa. Zahvaljujemo dekanici i kolegama na dobrom razgovoru. A vama, kraj malih ekrana, hvala na pažnji. Čuli smo koliko se jedna obrazovna institucija trudi da ide u korak sa savremenim tokovima, te tako mi podsjećamo da nas možete pratiti i gledati na YouTube-u, ali i na društvenim mrežama. Pozdrav!